Imam jedan strašan događaj na turskoj granici, nosim pištolje, nosim sekiru u gumi, sakrivenu, šalju me na skener. Kada je ova hrabrost i ludost? Katastrofa jedna šta sam tu doživjela, takav stres i kako sam se ja izvukla, to je samo za film, da se napravi filmska priča, da se shvati kako sam se ja tu izvukla. Postajem svjesna u zatvoru da to više nije uopšte nikakav dvostruki život, nego da sam ja žena koja se bavi kriminalom i ovaj odlazak u zatvor, ja vidim da je to neminovnost i da je to profesionalizam. Onaj ko nikad ne uđe u zatvor, od njegovog kriminala nema ništa. Možda je povezano ovako s državom, pa ti državni kriminalci, njih ne računamo uopšte u kriminalci. Ali one koji se bave samostalno, ovako slobodni su strelci, ide i bavi se kriminalom, odlazi u neke zemlje, investira u svoj put, ide tamo u Dubaj, u Japan, na Mars. Sve to preživljava i vraća se, njega smatram kriminalcem. U kriminalu na knjigu gledaš kao neku sprdnju. Šalila sam se, napisala sam knjigu da bi pokazala u zatvoru da sam faca. Da dođe, ne znam, došao je Marić i Happy televizija, ušli u zatvor, napravili reportažu. Meni je to bilo onako, bila sam posebna. Jedina žena, ne žena, jedini zatvorenik koja je napisala knjigu, a bila je u zatvoru. На моje огромно задоволство во денешното издание на Равенка за успех имам една драга госпоја која навистина секогаш со задоволство ја слушам, заради тоа што поентира со секој муавет, секој збор е на место, секоја реченица е поучна кога ја слушаш, а животот воопшто не е едноставен, можеби и токму ради тоа толку мудрости, но сепак е за респект нејзината сила. Она што јас највише го респектирам кај луѓето е кога ќе отидат негде во спротивен правец, во негативен правец и кога ќе успеат да се надминат себе си и тој негативен пат, да речеме, и да се дигнат од пепел, да се вратат на вистинскиот пат и да бидат уште посилни и ваков пример каков што е Оливера Цирковиќ. Благодарам што ни дојде во Равенка за успех, овде во Скопје специјално, и што ќе имаме можност со тебе да ги споделиме сите оние интересни искуства кои не се толку пријатни баш, но па како што кажав, најважното од се е дека ти излегуваш од сето тоа помудра, поисправна, појака и така натаму. Како е да се биде Оливера Цирковиќ? Благодарам што на позиву. Kako je biti, ne znam, svako ko nosi tako teško breme kao ja, on toga verovatno nije ni svestan. Kaže da nam Bog da onoliki teret koliki mi možemo da iznesemo i ja to zaista verujem da je tako. Mislim da sam malo slabija bila da bi poklekla i od mene ništa ne bi bilo, ali tako veliki teret verovatno dolazi ljudima koji su dosta silni i jaki, koji mogu to da iznesu. Što naravno nije poruka nikome sada, ako si jak, izaberi neki put pa se muči. Naravno da ne, ali nekako čini mi se da je to bila moja i sudbina. Mislim da ti karakter određuje sudbinu, a moj karakter dosta čudnjikav, mislim da je odredio moju sudbinu. Равенка за успех е можеби вистинскиот збор кога ќе кажеме за успех. Оливера знае да го постигне врвот на успехот во секое поле. Започна како спортист, кошаркарка која е навистина успешна и која нели знае како да стигне до целта кога ќе ја зацрта, па и на позитивниот план и подоцна и во криминалот, но и после тоа, после сето тоа да излезе посилна и сега да функционира како еден добар пример како да човек се избори со најтешките моменти во животот. Zaista imam tu Ravenku za uspeh, zato od toga nisam bila dugo svesna, ali sada kada sam sve preživjela, život me je potvrdio na kraj krajeva da bismo nešto pričali ili rekli, moramo svojim delom to da potvrdimo. Moj život je potvrdio da u bilo kojoj situaciji sam se našla, ja sam našla put, našla sam izlaz i ispoentirala sam. Kako? Da li ima uopšte recepta? Znači, moguće da ga ima. Čini mi se da sam najjača kada su najteže situacije. Znam kada je lako da se opustim, da budem melanholična, da kažem ne mogu, da se nekad čak onako, baš bi se iznenadio kad bi čuo šta ja pričam. Ali onog trenutka kad su ispred mene teški izazovi, tog trenutka ja se pretvaram u neku drugu Olju. I ja postajem tako snažna i ja samo tražim način da tražim kako da rešim rebus. Ja kada je teško,
stalno tražim rješenje. Kada je teško, ja nikada nisam ni melanholična, ni tužna, ni uplašena. Od tog trenutka mi se uključuje mehanizam jedan za borbu, za preživljavanje, i tog trenutka ako čovjek traži rješenje, sigurno će ga naći. Problem u ljudima je što u trenucima kad im je teško, obeshrabe se, uplaše se i blokiraju se. I ne traže rješenje, nego plaču, samosažaljevaju se, razmišljaju o prošlosti. Možda bi bio recept kada krene teško, samo razmišljaj o rješenju problema. Sedi i piši na papir. Ako ne možeš, ako te misli neke nadjačavaju, sedi i sebi se postavi zadatak. Ovo je problem, a ovo je rješenje. Piši, čitaj, dok sebe ne ubediš da ima rješenje. Mislim da je to možda. Какво дете беше Олја? Ево да се вратиме на тие години кога се гради личност. Da. Moram da kažem da sam imala jako dobre roditelje, puno ljubavi, ali roditelji koji su imali autoritet. Znači, imala sam ljubav i poštovala sam ih iz ljubavi. Mislim da kad imaš roditelje koje poštuješ iz ljubavi, a oni ti postave neke granice uz ljubav, rasteš u zdravog čovjeka. Zdrav koren postavili su moji roditelji. Otac je zadužen nesvesno, naravno da nije znao, to je radio nesvesno, je zadužen za moje samopouzdanje veliko. Znam da je kao maloj otac moj, šta god ja pokušam da radim, to moja Olja može da uradi, to će Olja da uradi, to će Oljka da uradi, sigurno će da uradi. Slušajući oca kako tako mala da ja sve mogu, ma to moja Olja može, ja sam nekako nesvesno to prihvatila da ja mogu. I to je velika stvar, to je dobra poruka za roditelje. Nikako kritike detetu, nikako, naravno kad je baš bezobrazno, ali neka podrška da bi se stvorilo, čovjek koji ima samopouzdanje ne može nikad da propadne. Uvijek će da nađe rješenje. Možda je i ta moja rješenja koja ja nalazim ima je dosta taj koren u samopouzdanju. Osim toga, jedno buntovno dete, zašto sam buntovna, to već ne znam. To je u genu mom. I ne buntovna sa roditeljima, zašto su oni bili mudri, dobri, i ja nisam bila buntovna sa dobrima i koje sam volela. Buntovna sam sa nepravdom, sa onima koji me nerviraju, i neki borac za pravdu i buntovnik bez razloga. Ne znam te svoje osobine da baš nađem im razlog. Tako sam se jednostavno rodila buntovna, volim pobunu i volim je i sada. Eto, kaže da si mlad dok god si spreman na bunt. Ja sam izgleda još uvijek mlada. Ja sam još uvijek imam taj bunt u sebi. Znam da se borim manje nego pre sam bila, vodila sam uzaludne borbe, ne treba ni preterivati, ali ima tog žara u meni, ne volim nepravdu i dalje ću reagovati na nepravdu i dalje me neće zanimati ko je ispred mene ako je nepravedan. Neću ga poštovati ni malo, iako je bitan, iako je autoritet, iako ga se svi plaše, ja ga se sigurno neću plašiti ako ga ne cenim. To definitivno дека сте пулни со храброст и веројатно и со бунтовност. Da, za to treba i hrabrosti, tako Treba je. i hrabrost. Treba i Ne može hrabrosti. sekој da se sprotivstavi na работите. Tako je. A ja držim da je hrabrost jedna od bitnih ljudskih osobina. Da ona nas, samo taj strah nas čini manje uspešnim, strah da ne menjamo nešto u životu, onda smo pa tužni, strah da promeniš posao, strah da promeniš partnera, strah da li ćeš ovo, strah. Ja prezirem strah. Ja ga teram metlom, prezirem. Smatram da je strah najveći ljudski neprijatelj i moj svakog čovjeka. I mislim da je imaginaran. Da od 100% strahova koje imamo su nerealni. Neće se nikad desiti i 10% naših strahova će se ostvariti. Znači da mi 90% vremena provodimo u borbi sa nepoznatim neprijateljem koji se nikad neće pojaviti. Zato ja tokom godina postala sam vrlo iskusna da se sa strahom ne nosim uopšte, ne suočavam, ne želim ga, ni blizu. Imam te urođene strahove koji su onaj neki, ne znam, prirodni strahovi, naravno da ću se ja uplašiti ako se okliznem pa treba da padnem, ako ću iza autom i neko naleti, refleksni strahovi, imam ih kao i svaki čovjek, normalno. To su pa urođeni neki prirodni strahovi, njih, ok, oni postoje da bi nas zaštitili, da bismo ostali živi, jel? I oni su opravdani. Svi drugi strahovi koje mi u našim glavama stvaramo nisu realni. Košarkата како дојде во животот? Košarka je došla, imala sam 9 godina, 10, i imala sam brata u porodici
koji mi je bio nekako jako visok, lep. Svi ti po tatinoj liniji su visoki, tanki, zgodni nekako i on mi je bio divan i imao je neke plave oči, najlepši je bio. Ja sam ga obožavala, to je moj brat od strica, od tatinog rođenog brata i on je trenirao skoku vis, bio atletičar. I ja sam mami rekla, valjda po tim uticajem od tog brata, koliko sam se divila, da bih ja htjela da treniram skoku vis. I onda je mama otišla u školu i u školi nije postojala sekcija. Mi smo tad imali sekcije, to je već bivša Jugoslavija, komunizam, Tito. Nije bila sekcija za skoku vis, jedina sekcija je bila za košarku. I ja krećem, slučajnost, definitivno slučajnost. Pojavljam se na tom treningu i pa znači не почна од самиот талент, него од случајност. Случајност, definitivno. А сепак успехот огромен. Како? Со многу работа или неоткриен талент кој не си го препознал? Не. Uvijek je, извини, moram da popijem вода, да, секако. Затоа имаме тука водичка, имаме и вино во оваа прилика, може да се напиеме затоа што е Свети Трифун, празник, да, to je moja slava, Sveti Trifun je moja slava, također, ali ako se napijemo, ovaj podcast ide u milionski pregled. Ko zna šta ću da pričam. Baš super. Znači, ne postoji profesionalni sportista koji je tako postao i vrhunski ili da je žive od sporta, a da nije utrošio silan rad. Tako da to je rad, ali na samom početku nije rad. Na samom početku imamo trenere bivše Jugoslavije koji prepoznaju devojke koje će izrasti puno. Znači, ja sam tada dete, imam jako duge noge, tanka sam. Trener vidi da sam ja viša od onih koji imaju 13-14 godina, da sam tanka kao liva izgledam. Trener odmah odlazi kući kod mene da vidi roditelje i shvata da ću ja izrasti u Avatara, u jednu visoku ženu. I ja zaista imam te prve predispozicije koje dobri treneri bivše Jugoslavije to prepoznaju. To je neki prvi preduslov da ćeš eventualno izrasti, da ćeš biti visoka. I onda kreće ta moja košarka. Mogu da kažem da negde, to je 10. godina, u 14. se pravi neka selekcija. Tu se već pravi razlika koje devojke će prestati da treniraju, koje su bile samo dobre u početku i ove kojima ja pripadam, koje su sporije se razvijale, duže rasle, bile malo smotane, ali u 14. one sad počinju da dominiraju. Tako i ja. I već se u 14. godini nazire da bi od mene mogla biti profesionalna košarkašica. Super. Da. I не е грешка што се баш таму сте се насучиле. Она што е интересно дека во тој период Оливера оди кога беше во Југославија, нели криза и кога платите беа ужасно ниски, сепак вие имавте можност да играте во Грција, каде што имаше високи примања за работата, за кошарката, за вашите успеси во тој период, што од една страна е малце контрадикторно во однос на она што понатаму нели се преориентирате во една сосема погрешен правец или друг правец. Moram da kažem to za staru Jugoslaviju da nije baš tako. Te strašne godine stare Jugoslavije počinju baš kad ja odlazim u Grčku. Ja zbog toga i odlazim. Rastura se bivša Jugoslavija i ja odlazim u Grčku, to je 92. godina. 91. ja dobijam najveći ugovor ikada od jedinstva ide u Tuzli. To je prvak Evrope i mi smo kao stara Jugoslavija imali jednu ozbiljnu ligu i ozbiljan novac smo dobijali. Znači da to se ne zaboravi, ti moji, te generacije stare bake to ne zaboravljaju, ja moram to da toniram. A već od 92. kreće jezivo stradanje. Rasturamo se kao Jugoslavija, ostajemo mi Srbija i Crna Gora, to je već ništa, nestaje liga, dolazimo do toga da prve godine kad ja potpisujem također ozbiljan ugovor u Grčkoj, moji roditelji imaju, na primjer, platu tata 5 maraka. Nemačkih maraka. To je nestvarno. A ja, na primjer, zarađujem 5000 maraka mesečno. Toliki je raskol, pa ništa, ja ne osjećam te godine teške u Jugoslaviji, a ne osjećaju ni moji roditelji, jer ih ja pa volim, zaslužili su toliko puno dok su me gajili, dok sam bila mala, da sam ja pokrivala sve te njihove sa 500 evra, oni su pijani milioneri, a meni je to ništa od moje plate da odvojim i plus ja živim super u Grčkoj, igram, i vrlo sam ponosna na te godine, to su lepe godine moje. Ja u Grčkoj ću igrati dugo, od 92. do 99. i bila sam najbolji strelac, baš prve godine, strelac prvenstva, najbolji stranac. Zavoljela sam puno taj klub moj iz Pagratija. Pagrati se zove klub i deo grada u Atini je Pagrati. A posle тоа повторно нов успех.
Председател на Da. спортски Klub na Zvezda. Da. Da. Postajem sportski direktor u Crvenoj Sportski zvezdi. direktor, da. Prvi ženski sportski direktor, izazov za mene jer sam žena i ja volim da se takmičim, što da žena ne bude sportski direktor, pa kad su me već stavili što da ne budem najbolja, ali ja već tu sam jednom nogom u kriminalu. Pre toga ja sam upoznala mog bivšeg muža u Atini, ja sam se udala, rodila sam sina i počeo je moj neki život dvostruki. Kroz muža sam ušla u jedan drugi svet, kriminalni, gdje sam se ja vrlo brzo snašla, ali kao preprodavac. Znači ja sam tu odmah vidjela šta tu možeš da povežeš, 1+1 jednako u kriminalu 10, ja sam to shvatila. I onda sam se tu ja brzo prilagodila, ali je to bio dvostruki život. Još uvijek sam ja bila ok, igrala sam košarku, pa sam završila, postala sam sportski direktor i mogla sam da živim taj dvostruki život, a da ne budem sumljiva. Na neki način nisam ja to krila, pa mi smo malo i čudna zemlja, malo kao kriminali kod nas i malo opravdani, malo i simpatišute. Pogotovo u toj period. Da, u Zvezdi znaju, to je 2002. godina, jasno je mom sponzoru i u Crvenoj zvezdi i klubu je jasno da sa mnom se nešto dešava. Da nije moguće da ja imam toliko para od moje igranja košarke, da budem stabilna, da, ali baš da se toliko razbacujem i da sam toliko luckasta. Sjećam se da idemo ovo baš nikad nisam pričala, to mi sad pade na pamet kakva luckasta slika. Idemo da kupujemo, ja kupujem patike za ceo tim, ženski, moj, i tu je i trener naš, Zoran Kovačević, čivija divan je, ja ga pamtim u nekom lepom raspoloženju. I ja sam nisam morala, nego otišla sam naplatila sam neku robu i ja sam u torbi stvarno imala pa jedno 200.000 evra. Nisam stigla do sefa da odem da ostavim, nisam baš imala naviku da idem s 200.000 evra, ali da sam išla s jedno 10.000 lagano jesam, da mi su mi par istorije ispadale, da sam bila tako nemarna, tako samo ljudi u kriminalu se ponašaju. Biznismeni to ne rade. Sad to mogu da napravim paralelu. Sad mi nikad ne bi palo na pamet da tako nešto. Tad me baš bilo briga, ja sam žurila, savila sam pare u tu torbu, letela sam sa ekipom, sjećam smo bili u jednoj sportskoj prodavnici, ja nosim i drugu kovertu, novac od Crvene zvezde kojim se plaća, ja ću platiti račun za sve igračice kad one izaberu patike. I znam da taj trener koji me zna kao pionirku, od deteta malog, on mene prati, zna da nešto petljam, ali ne zna detaljno. I ovako nadvirio se, ja sam otvorila onu torbu i izvodila sam taj koverat da platim patike. I on je video punu torbu para, on se šokirao. Počeo je mučenik da psuje i kaže ubiće nas neko. Šta je ovo? Znači znam da je bilo neka ogromna... Baš je bilo nenormalno. Tako da nekako malo sam se nenormalno ponašala, znam da sam imala taj neki kao i Rolex, neki skupocan je bio, pa neki šopard, prsten, pa sam Kako gi opravdavte u momentu? Ništa, ja sam se pravila blesava, znam da mi je... bila sam simpatičan, dođe taj sponzor koji je bogat čovjek, biznismen i kaže mi, Olivera, kakav je to sat? Rekao, momačka garsonjera na ruci, kao momačka, znači kao, to su čudno neko ponašanje, pritom da ja sam duhovita, uvijek sam bila malo ekscentrična, pa mi je to prolazilo, nije ih zanimalo previše, videlo se da ja tu nešto radim, ali ne zna se koliko i šta, i te godine baš sam bila posvećena klubu. Mogu da kažem da sam davala i svoj novac kad je trebalo i baš sam išla srcem. Ja nisam otišla u taj klub da zaradim novac, ja nisam prihvatila platu, nije me zanimala plata, nudili su mi neku platu, meni to bilo smešno, ja već u toliko velikim parama, to je bilo neozbiljno, ali sam nekako se uključila, taj moj gen sportski je proradio i svidjelo mi se da napravimo tim, najlepši, najbolji, sve naj. Da smo doveli neku normalnu osobu koju ljudi kažu kako je fina, vidi ovaj ili ovaj, a ono neka iz politike, pa ta bi pokrala klub i sve bi uzela. Ili muškarac još gori bi bio. A jedna osoba koja je negde u polukriminalu daje svoj novac i neće oštetiti ni jednog igrača i kako je ovaj život čudan i kako nemoj da imamo lažne ideje i pretpostavke, vidi ona je bila u kriminalu, ona će me prevariti, ona će me uzeti. Naprotiv, život je pun paradoksa. Ti opasni su skroz na drugom mestu. Da. Koji će naštetiti klubu igračima. Ja to nikad ne bi, ja iz časti moje, te sportske, sam ja bila igrač, nikad ne bi. Kradu na bandažama, na sportskom materijalu od igrača. Ja se užasavam te mizerije. Ne mogu da verujem da se to dešava.
Političari nam neki u klubu kradu, evo ih i danas. I danas opet kradu. Kriminal? Užas jedan. Oni su kriminal, a ja sam neka mera, čini mi se, za poštenje u tom trenutku, a ja u stvari, eto, nekako zvanični kriminalac, a oni nezvanični gori od mene. Kako je ovaj život zaista pun paradoks. И како спонтано влегувате во целата таа приказна, мислам, а толку брзо да се пришалта човек, нели, од... Pa ide prvo tako kao malo preprodaje, malo uzimam tu kradenu robu, pa se ugrađujem, pa imam svoj showroom, prodavnicu svoju, pa dolazim lako do kradene robe preko muža. Vrlo brzo ja tu ulazim, pa kad sam vidjela da ja to sve mogu, odjednom moj karakter divlji je došao onako do izražaja jako. Onda sam pregazila i one koji se bave kriminalom, sve sam zgazila oko sebe. Onda sam ja sebe stavila u prvi plan, ne shvatajući da ja grabim u kriminalu jako. Ja sam smatrala da samo popravljam taj moj položaj. Znači, sad više neću ja da čekam da mi donesu robu, nego idem ja u neku zemlju, pa ću ja da nađem i radnju koja mi treba, pa ću da uzmem stanove, pa ću da im sve obezbedim, pa ću da imam pare za put, pa ću da ih poteram, pa oni nemaju pare za put, pa ću ja imati i svoje ljude, pa ću ih onda ja plaćati koliko ja hoću, i to je stiglo do neograničenih razmera. Тоа беше една сериозна организација. Da, na kraju, da vrlo brzo ja prelazim u jedan organizovani kriminal, iako ja to tad ne shvatam da je to organizovani kriminal, ja to smatram da sam ja mnogo pametna, mudra, da ja igram tako pametnu neku igru, da ću do kraja života igrati tako, da sam nedodirljiva i policiji, i normalnom svetu i nenormalnom. Imala sam lepo mišljenje o sebi, visoko, ali je bilo nerealno. I ja pravim u stvari... Тоа може во моментот и нормално човек да се понесе. Sigurno, svaka moć ponese i moć, novac veliki, to te sigurno ponese. Ja sam to prošla, brz novac, naročito. Најчуден е оној момент на преминување од обичен живот, од спортски живот, од принципиелен живот, пошто знаеме дека спортот бара големи принципи, посветеност и се. Pa, tu je problem, jer sport je odricanje i traje i ima novca. I ja sam zaradila novce, ali je to trajalo i to je bio proces. Odjednom sam od tog procesa odricanja došla do toga da za jedan, pa ajde da ne kažem jedan dan, ali za par dana, ako par dobrih tura otkupim i preprodam, zaradim ceo svoj godišnji ugovor. Odjednom cijelo moje odricanje od godinu dana, 2 puta dnevno treninzi, utakmice, pritisak na tebe, ti si stranac, ti možeš da daš 20 poena ako misliš da igraš negdje u inostranstvu. Ne postoji ta priča, ti si sladak, lep, ne, ti si stranac, volete, ali onog dana kad ne daš 20 poena već krenu da se mršte. Znači to je jedan pritisak na strancu. To ljudi koji se bave sportom znaju dobro šta ja sad pričam. Znači od cele te odricanja ja sam našla formulu, evo ga, Ravenku sam našla da za par dana uzmem taj novac. To je jako opasno. Kad dođeš u situaciju da jako brzo stičeš novac, brzo sticanje novca, ja sam slušala i neke biznismene, kažu kada za te mlade ljude kriptovalute kreću i naprave neki novac jako brzo, kaže to je propast. Nikad od njih ništa neće biti. Iako im je prošlo, propašće sigurno. Nije zdravo da se tako brzo propašće sigurno. Nikad neće biti pravi biznismeni. I propašće 100%. Pa kad je tu u biznisu tako, onda ovo kod mene je bilo još 100 puta pogubnije. Ja sam kao ti mladi došla u situaciju da smišljam za par dana napravim tako veliki novac i to te ubija. A тоа što дополнително на сето тоа, таа ваша екстремна интелигенција се насочи во сето тоа, веројатно резултатот... Ne verujem da sam ekstremno inteligentna, ne bi živjela težak život ovoliko. Mislim da mudri ljudi odžive kvalitetniji život od mene, ali da sam situaciono, imam neku situacionu inteligenciju. Znači ono što smo pričali, kad sam u neprilici, a kriminal je uvijek neprilika, ja donosim brza, dobra rešenja i prava. Verovatno imala sam neki talenat, a za kriminal ti stvarno trebaju brze odluke, trenutno u situaciji da odreaguješ. Nema u kriminalu mnogo mudrovanja, jel? Nisi na fakultetu da mudruješ pa da se zagledaš u daljinu, pa koja teorija. Ti moraš u trenutku pravu odluku da doneseš, a možda si oprezan, možda si hrabar, svašta nešto da riskiraš. Da si intuitivan. Tako je, intuitivan. Svašta nešto, ja sam to imala, nažalost, bolje da nisam. I
ta zavist od brzog novca je prvi u stvari problem, prvi porok tog zanimanja. Nisi ti poročan zato što tebi nedostaje kriminal i taj strah da se juriš s policijom. Čujem nekada pričaju adrenalin, pa kao to ga vodi, kao lud je, pa ga pali adrenalin, само lažu. Фасцинантно ми беше моментот дека баш за плячката во Дубај, каде што нели Pink Panther организацијата учествува, што вака делува реално фасцинантно за една минута да се направи таква операција. И баш те слушав во некој од интервјуата дека сите операции се толку кратки, толку брзи, толку како е сето тоа возможно едноставно да се најде и канал и да се осмисли сето тоа без грешка. To traje. Moram da kažem... Зашто грешката многу кошта. To za Dubaj je ostalo kao nešto fascinantno i moram da kažem da jeste u smislu za hrabrost tih ljudi da odu i da urade taj posao u Dubaju. Da. Znači, ja sam takvih poslova imala, pa ja mislim preko 100. Ma kakvih 100? Ne znam ni da izbrojim. I težih, zahtevnijih nego što je taj u Dubaju kad gledam tehnički s kriminalne strane. Znači, to je jedan tržni centar ravan, širok, ogroman. To je staklo bez rešetki koje smo mi vukli, čupali, svašta nešto. Znači, poslovno, tehnički, kako bih rekla, to je izvodljivo, lako izvodljivo. Ali, sad, da ne budem ja sad neka pametnica, meni da je neko dao 10 miliona evra i rekao povedi ekipu svoju u Dubaju, radi tu radnju, ja bih rekla neka hvala, ne treba mi, jer ja znam posljedice i svako. Znači, tim ljudima počast odavde do neba za hrabrost da to urade u zemlji u kojoj kad te uhvate ti si nadrljao. To nije samo zatvor, to je mučenje. To je zlo. Strašno. Znači, otići tamo i uraditi, to je njihova veličina. A tehnički, ono je lak posao, što smo vidjeli u Dubaju, izvodljiv je, prost je i šta nije prosto. I treba ti malo vreme. Vreme podrazumeva da nađeš put za bekstvo, da si tako organizovan, da znaš posle tog samog čina koji će trajati 40 sekundi ili do minuta, ti moraš znaš svoje pokrete, ko gde ide, u koji auto, gde se menja, da li se uzima kraden, pa se u pa gde ide roba, pa gde se vi sklanjate. To je ustaljena šema, ti tačno znaš što godinama se baviš time i ti znaš, planiraš, nekad 10 dana, nekad 15, nekad 5, nekad mjesec dana, to je baš mnogo. Ali dobro planiraš da bi se tih 40 sekundi desilo. Ja sam imala izviđača ko uđe u radnju pa vidi unutra šta će se dešavati. Bez greške je sve išlo, da se ne promaši, jer ne možeš ti samo da se zaletiš, nešto kad super radnja, pa se samo zaletiš i tako 5 budala skupilo se ili 3. Секако дека и тие продавници каде што влегувате се добро обезбедени, не се i sve bolje така i bolje. наивни. I sve bolje i bolje. Dubaj je neki početak, posle idu, sve su obezbeđeni. Ja radim u vreme kad su radnje jako obezbeđene. Ja više mi nismo imali radnje, pa 80% radnji mi smo imali rešetku preko, koja je bila isto muka jedna, to su gvozdene rešetke koje samo rupice vidiš, koje treba iščupati, izvući, pa iza pancirni izlog. Svakakva parada treba tu da se izvede da bi se Strašno. To desilo, ali brzo se to dešava i Како kiksna ulja za da može da ve fatat? Uvek na gluposti. Ali to je pravilo ne za Olju, nego za sve u kriminalu. Uvek nikada se ne pada na delu. Ono što izgleda najopasnije, što izgleda kao film, kao priča filmska, kad neko gleda, na delu nema padanja. Znači da naiđe policija u trenutku kad ti udaraš u izlog, to je apsolutno nemoguće, jer ja imam zipera jednog dole koji gledaju ulicu, dok oni ovo urade i vide na kilometar, ne može ne ići policija. Znači šanse da te uhvate na takvom delu 0%. I nikad se nisu ni hvatali na delu. Sad onda idu drugi problemi. To je taj posao kriminala koji uvek padaš na glupost. Za neku sitnicu koja ti se obije u glavu, koju nisi mogao nikad da pretpostaviš da će se desiti i samo se odmota klupko od neke najbeznadežnije sitnice koju ne možeš da poveruješ da se desila, odmota se i do tebe se dođe zbog najveće moguće gluposti. I to je takav osjećaj ružan, ali to nije samo moja sudbina svih ljudi koje znam i koji su radili velike poslove. Kako je to strašno kad padneš iz gluposti. Bolje bi bilo da padamo na ozbiljnim delima. Manje bi te bolelo. Da te uhvate tamo, policija rastrgne i neka. Nego da završiš sve i onda da ti se desi to peh, to je tako bolno. Onda si u zatvoru i razmišljaš mesecima, godinama
kako mi se to desilo, kako se omaklo. Ајде за оној првиот психолошкиот момент, кога влеговте во затвор. Помислата, свесноста дека веќе е крај на, нели, на таа слобода. Мора да бидете таму, дека тешко ќе може. Свесни ли бевте дека нема да може така лесно да се излезе? Nema kakav je izlazak iz zatvora od toga, ne pada ti na pamet. Onaj prvi put kad ulaziš u zatvor vidiš da ne može ptica da proleti, a ne da pobegneš iz zatvora. Ta ideja stalno ti se nekako po glavi mota o bekstvu svakom, i staroj baki nekoj to prolazi kroz glavu, i nekom zatvoreniku, i muškarcu, i ženi. To je normalno, u ljudskoj je prirodi da želi slobodu i da sanja je. Ali od toga nema ništa. Prvi taj trenutak kad ulaziš u zatvor je šok. Sad zavisi od tipa ličnosti. Ja sam stvarno čovjek koji ni jednog sekunda ne obmanjuje sebe ni u kriminalu, ni sada u realnom životu. Ja se suočavam sa posljedicama jako realno. Znači ja tog trenutka sam svesna i kažem kraj. Znači sad sam u zatvoru, odmah se raspitam najgoru moguću varijantu koliko mogu da budem. Ne slušam priče zatvorenika, odmah čuješ, neko će ti ispričati, možeš za mjesec dana da izađeš, pa napišeš, pa potpišeš, pa kao izađeš slobodno, potpisivaćeš. Zatvorenici vole bajke, vole da se lažu i većina ljudi, bojim se... Mislim da većina ljudi voli da se obmanjuju. I to samo obmanjivanje je opasno i u zatvoru, i u kriminalu, i u običnom životu, ljudi koji se obmanjuju. Ja sam neko ko se suočava realno. Ja sam odmah svesna da sam u problemu, da je moj problem veliki, da sam u šoku, jesam, da je odvratna situacija, jeste, da sam šokirana i tim položajem svojim i zatvorom kakav je. Jer ulazim u najgori zatvor, tad ne znam da je to najgori zatvor, to je tad u Grčkoj najgori neki kazneni zatvor na Kritu je, mali je, pri muškom je zatvoru. Da sam šokirana, jesam, ali da moja briga za sinom, jer ima 10 godina, do tad se nismo odvajali, je nadjačala sve moje probleme u zatvoru i ja sam anestezirala sebe, nisam osjećala. Pitaju me kako si se uplašila zatvorenicama, kakve crne zatvorenice, mogla sam da pojedem ih sve u odnosu na taj brigu i strah šta će biti s mojim sinom. Kada ostana djeteta u toj moment, koga se sluči? On je tada kod babe, kod moje svekrve, majke od mog muža bivšeg, i ona je drago lice, omiljeno, on ide, baš je raspust letnji i nije on nije slučajno, nego odlazi kod bake svako leto, on je u tom mestu koje nije u Beogradu, ima zelenila, ima druženja, ima trčanja i on je tu, to je normalno, to je okej. I baš u toj moment koga беше kај бабата се случи тоа? Da, baš je kod bake. I leto je, i strašno je, on ima 10 godina, to je veoma malije, ali ja i on imamo neki specijalan odnos. Kako sam ja realna, kako sam samokritična, kako sam iskrena do kosti, takva sam i sa detetom. I ja sam to njemu unela od njegovog prve godine života. Ja sam s njim pričala o tako ozbiljnim temama, ja ga nikad nisam lagala. Nekako bliski. Веројатно не беше свесен што работите, мислам, што... Nije bio svestan, ali je video da tu se nešto nenormalno dešava. Nisam malom detetu mogla, video je da odjednom na stolu ima puno zlata. Nije to baš normalno. On je video neku roba, govorilo se roba, ali moj sin mene doživljavao kao neki trgovački putnik. Ko kad imaš tatu, mamu, pa donose robu, pa prodaju, pa se neki novci. To je on mogao da vidi i tu se nije krilo. A nije mogao baš da ja sad kažem ide mama nešto se krade, to baš ne bi ništa razumeo. Ali u trenutku kad padam u zatvor ja ga okrećem i kažem Nikola, nemam srca da mu objasnim sad tu situaciju, ja mu kažem moj prijatelj s kojim sam bila, on ga zna, imao je problem, bila sam s njim u autu, ja sam u problemu i ostaću u zatvoru. I to je šok za njega, teško mu je. I sad kad o tome priča, kaže da mu je to udarac težak, da je doživao strah stravičan. Ali ja to njemu govorim i kažem mu sine, ako si lav, sad budi lav. Znači, ja znam da ima je dete jako i da je poseban, izdvajala sam ga uvek ko moj tata. Non sam govorila, moj Nikola može sve. Može sve i on je pun samopouzdanja. Ja to znam, ali je baš zaista je mali. I ja tu toliko brinem da ja ne primećujem zatvorenice oko sebe. Ali posle mjesec, 2 dana, ja vidim da moje dete će to da prevaziđe. Da kreće škola, da on kreće još bolji u školu, dolazi u Beograd.
dolazi moja svekrva sa njim, ja vidim da on ide, da ide to sve u dobrom pravcu, da on, ja non stop govorim da sam u nekom hotelu, jesam u zatvoru, ali to je kao hotel. Ja tu ne znam ovo, radim ono, nikad mu nisam napravila frustraciju da sam ja se javila izbezumljena, tužna, ja sam uvek vesela. Kad se javim i uvek to je to, ja sam u tom hotelu, kako je, i bavimo se njim. I tako nekako 2 meseca, posle 2 meseca ja se onda suočavam sa zatvorom. Tad tek primećujem ko je oko mene, šta. Da razmisluvaš na sebe. Počinjem da mislim o sebi, toliko volim sina i uvek sam ga voljela i to je isto paradoks kad kažeš voli sina, pa što je išla u kriminal, pa ga je ostavila. Nema odgovora na to. Kriminal je porok, kriminal je zavist, kriminal je ludilo i ne može da se objasni. Ja sam u kriminal odlazila i sećam se idem na neki posao kriminalni i kažem im za moga niđu. Čuju koliko je to paradoksalno i ludo, za kog niđu. Ali ja tako verujem, ja to radim, ja kad nešto uzmem, ja njemu ceo svet donesem. Znači malo izvrnuto, nije malo, dosta izvrnuto, ali to je bolest jedna u koju ja ulazim i upadam, iako toga nisam svesna. Postajem svesna u zatvoru da to više nije uopšte nikakav dvostruki život, nego da sam ja žena koja se bavi kriminalom i ovaj odlazak u zatvor, ja vidim da je to neminovnost i da je to profesionalizam. Onaj ko nikad ne uđe u zatvor, od njegovog kriminala nema ništa. Možda je povezan ovako s državom, pa ti državni kriminalci, njih ne računamo uopšte u kriminalce. Ali one koji se bave samostalno, ovako slobodni su strelci, ide i bavi se kriminalom, odlazi u neke zemlje, investira u svoj put, ide tamo u Dubaj, u Japan, na Mars. Sve to preživljava i vraća se. Njega smatram kriminalcem. I takve ne poznajem koji nisu bili u zatvoru. Pa eto ti iz Dubaja, svi koje pominjemo, svi su bili u zatvorima. Ima li neko što izlaze vaka silan kako Olja? I što se otkaža kompletno to? Ne znam, nažalost ne znam i sve se molim Bogu da će se pojaviti još neko, da ne budem izuzetak. Da li kriminalno te zavist? 100% zavis. 100% i izlazak iz kriminala je jezivo težak. Za izlazak iz kriminala ti treba snaga. Тоа me интересира баш тој момент. Значи, бевте во затвор, па излеговте, па повторно, значи не беше доволно првата лекција. Pa nema tu lekcije. Бегањето е Drugi put se vraćam u zatvor, pa onda bežim iz zatvora, pa se opet vraćam. За бегањето многу пати се ве прашуваат, зборуваат, затоа што тоа е навистина, мислам, реткост. Стварно е реткост. И храброст огромна. To već je ludilo. Riskantno li беше премногу? Riskantno je, opasno je, trebaš i da si mudar, treba da bude lukavo. Nema bekstva iz zatvora silom nekom, to ne postoji, to je rat, možeš da dovedeš jedinicu jednu. Колку беше голем ризикот за Олја? Bio je golem rizik i plašila sam se, mogu da kažem, jer ja kad pričam imam to neku malo romantiziram. I onda to malo se smejemo, jeste došli su ti neki motori, pa jedan spor, pa smo se jedva izvukli. Jeste to smešno se kad to pričamo, ali sjećam se ta priprema moga bekstva. Ja sam tu u jednoj kancelariji direktorke i ispred 2 metra od mene je ulica. I ja vidim šta se dešava na ulici i to je takav strah. Jedno 20 dana ja sam u strahu koji nisam osjećala u kriminalu. Jer ja vidim da sam u problemu. Ja vidim da je moj plan dobar. Ja sam sve dobro smislila, ali ja uporno u tom mom dobrom planu zavisim od Božje sreće. Znači ne može moj plan uspeti ako malo znači ako u tom trenutku kad sam sve super smislila, može da se razboli i da napad ima neka zatvorenica i da je odmah izbaci iz zatvora i da ja budem uhapšena na vratima. Može zatvorenica koja je osuđena brzo i dovedena u zatvor da mi dođe sa policijskom patrolom i ponovo sam gotova. Može preko puta da čuje glasove čitava ta stražarska kućica stražara i da daju signal. Imam kućice 4 gde su oni u obavezi da pucaju u mene ako se bilo šta u nemir neki desi. Ja vidim, dolaze vatrogasci, pa stoje. Mogu da mi dođu vatrogasci pa da mi naprave problem. Pa dolazi civilni policajci pa se parkiraju ispred zatvora pa malo sa drugovima pričaju ovim stražarima. Toliko jedno gusto stanje, kao da je dragi Bog hteo da sve to raščisti kad kreće taj moj plan. Kad ja kažem sad i stvarno se odjednom sve umiri i raščisti. Bili su ti stražari, i mi smo se ponašali normalno, iskusno. Kriminalci smo svi, znači ponašamo se mirno, nismo sad neki koji smo slučajno tu zalutali. Vrlo smo mirni i ne može po našim licima da se to prepozna. To je dobro istrenirano. To je istrenirano, ali sticaj strašnih okolnosti i sreće i
i mog dobrog plana i tih ljudi koji su me puno voleli, jer tu može samo neko ko brat da te voli i da dođe po tebe, to se ne dolazi za pare. To nikad niko nije došao za pare. Nema šanse, život Ma kako, da ideš na zatvor, da ideš zbog para, pa ideš onda na banku i opljačkaš banku i ideš kući, pa lakše je banku nego zatvor. Znači možda dođe samo neko ko te voli mnogo, a ja sam takve ljude imala. To je bitno što во тој период, нели, поддршката е многу важна. Да, како? Тие луѓе остануваат ли во животот, Олја, или со текот на времето кога ќе се повлечеш од тој свет, ги губиш и нив? Gubiš nit sa tim ljudima, ideš, ako moraš da si jako tvrd i čvrst. Ako hoću da uspem, ja moram da ugasim taj svet. Ako ostanem ja tu da i malo lagano sa njima, izrodit će se iz našeg druženja, iz šale, iz zezanja jedan posao. Ne sme to. A ja sam skrenula desno i ja moram samo desno, a oni su na levoj strani. I sad, da ja nemam emocije prema tim ljudima, oni slučajno, naravno da imam, ali da se udaljavaš kada biraš totalno drugi put, to je realnost. Da se udaljavaš. И природно е да е така. Каде беше тој клик? Еве, после една грешка, втора грешка, ситуација, бегство, пак во затвор. Nema klika, ništa pametna nisam, iako smo ovdje zaključili da sam vrlo pametna, nimalo. Klik se dešava kad sam nemoćna, kad sam saterana u ćošak, kao i svaki čovjek u poroku, kad je totalno sateran u ćošak, kad je gotov, onda on ima malu šansu da se izvuče ako je jak kao zver. Ja sam saterana u ćošak. Otišla sam, završila sam u Grčkoj kaznu svoju, to je sad 5 godina i 8 godina i ne pada mi na pamet da prekinem s kriminalom. I napisala sam i knjigu, izdala u Laguni, baš me briga to. Kada si u kriminalu, na knjigu gledaš kao neku sprdnju. Šalila sam se, napisala sam knjigu da bi pokazala u zatvoru da sam faca. Da dođe, ne znam, došao je Marić i Happy televizija, ušli u zatvor, napravili reportažu. Meni je to bilo onako, bila sam posebna. Jedina jedini zatvorenik koji je napisala knjigu, a bila je u zatvoru. Znači, pisala sam istoriju nekako i sviđalo mi se to da budem luda i drugačija od svih. Nikako u tom trenutku nije mi padalo na pamet da je knjiga neko bogatstvo, pogotovo što ta Laguna, to je najveći izdavač, dala sam im prava, pa da li sam ja zaradila nekih 2-3 hiljade evra. Pa to je neozbiljno, to je za mjesec dana da teško živiš. Ovo je prvo to izdanje. Tako je. Ta prva knjiga, imala je samo drugu koricu, izašla u Laguni, ja sam vidjela da od tog nema ništa, nisam se ni nadala, tako da mi nije zanimalo. Izlazim iz Grčke i odlučujem da idem u Tursku. To je sad pa nivo više, dižem igricu na još viši nivo. Baš. Imam jedan strašan događaj na turskoj granici, nosim pištolje, nosim sekiru u gumi, sakrivenu, šalju me na skener. Od kada je ova hrabrost i ludost? Katastrofa jedna, šta sam tu doživjela, takav stres i kako sam se ja izvukla, to je samo za film, da se napravi filmska priča, da se shvati kako sam se ja tu izvukla, ali ni to nije kraj. Ja preživljavam na toj granici za ovo licko, da ne padnem za terorizam. I ulazim u Istanbul i nastavljam dalje i onda mi dolazi glave to da ta moja ekipa koju sam imala je razmontirana, dvojica su mi u zatvoru, jedan je povređen, ostali su mi neki stari, ne možemo se sklopiti, ne možemo napravimo tim kakav je nekad bio, toliko jak da možemo da napravimo veliki posao. Dolazi i ja vidim da mi nismo kadri napraviti veliki posao i sad ako hoću u kriminalu da ostanem, ja moram da dovedem nove ljude, novi ljudi su neki mladi koje treba ja da učim, treba da ih vodim na putovanja, da radimo neke male poslove, pa malo veće, a ja imam tada 47-8 godina. I da radim poslove koje sam radila, nisam pre 15 godina da li sam i takve poslove radila, a tako mora, jer ne možeš ti nove da dovedeš i da kažeš idemo sad da radimo posao, uzimamo po 1 milion, svi završeno. A ja sam u godinama kad mi treba taj 1 milion, ako hoću da se izvučem iz toga. I ja vidim da sam propala, znači da tu meni pomoći nema. Vrlo sam realna, to smo rekli da sam realna, da krenem iz početka u kriminalu, sa 48 godina da gradim priču, nisam izvršioc, organizator sam i trebam sve ja to da iznesem ponovo i finansijski, to je ogromno i vremenski, to je katastrofa. I ja shvatam da sam propala, jel? I to da sam skroz propala. Već sam se iscrpila i finansijski jer sam ulagala u Tursku i svašta sam radila. Sad sam i finansijski loše,
loše sam i po pitanju ljudi, nemam ni ekipu više, gotova sam. I dolazim kući i vidim sina koji je izbezumljen od straha. Prvi put me vidi nemoćnu, prvi put me vidi slomljenu i pobeđenu. I ja vidim u očima mog deteta koji me voli cijeli život do besvesti, nijedna majka nije voljena koliko sam ja. Ова е после првиот затвор или... Ne, ovo je sad posljednje, kad izlazim iz zatvora. Aha. Znači 2017. godina je to. I 2017. Da, izlazim. Значи to je... затворот не беше лекцијата у Ma ствари. kakvi, nikom nije zatvor lekcija. To je samo zabluda, to socijalni radnici, psiholozi lažu i oni znaju da nije. Zatvor je fabrika zla. Ona te proizvede u veće kriminalcem nego što si bio. To ti stvara otpor, ti ljudi bezvezni u tom zatvoru. Gotovo je nemoguće da ti direktor zatvora bude jedan učen, pametan čovjek, da ti komandir bude jedan razuman, mudar čovjek koji zna sa takvim čudnim karakterima. To naprotiv, to su bandoglavci neki, to oni teraju kontru, oni te ponižavaju, podcenjuju, idu totalno suprotno od onog kako bi trebali s ovakvim ljudima koji imaju ovako nezgodan, buntovan karakter. Ti s buntovnikom ako znaš, on je mala maca. Ako ne znaš, ti stvaraš lava koji ujeda na svakom ćošku i oni to rade, proizvode lavove, jer to su... Pa nemam neko mišljenje, ne znam ni ko su ljudi koji odluče da žive u zatvoru 30 godina i da se bavi tim zanimanjem. Ne mislim da je ni mnogo kreativan, ni mnogo, ne znam šta bi rekla. Da odlučiš da dobrovoljno budeš 30 godina u zatvoru. Da si doživotni zatvorenik, mislim, to isto specifična kategorija. Svojevoljno, da god vreš to. Specifična kategorija ljudi, nemamo njima, trebali bi budu malo kreativniji, trebali bi da ih menjaju. I da su čak i okej. Ne može da dugo izdrže, mogu 2-3 godine budu da nešto daju, i posle toga mora na drugi posao. A ko će sad to se baviti? Zatvorenicima se niko ne bavi, to je društveni sloj poslednji. Mada ti zatvorenici su sutra građani, ponovo će izaći i ponovo će praviti probleme. Trebalo bi ih ozbiljnije gledati. Da se istretira, da se... Da, ja se zalažem se za prava neka zatvorenika, mislim da imam i rešenje. Menuvanje na tije... Mislim i da imam rešenje. Glavno sina vidim tako slomljenog kako me vidi i ne govori mi ni jednu reč. Bolje bi mi bilo da mi je nešto rekao, da mi je zamerio, nego ga samo vidim da me žali, da sumnja, joj uvrede, joj kako sam to doživjela teško, da moj sin, čitam u očima da ja više nisam ta, da nisam ja snaga ta koju on gleda cijeli život. I onda znam da sam tu noć otišla. Vratila sam se iz Istanbula i otišla sam, legla sam u krevet, ma kakvo spavanje. Cijelu sam noć ja mudrovala kako da se vratim u život i zašto da se uhvatim. Jedan nezatvoreni kriminalac, inače koji ima karijeru, se razboli od kriminala, a kad se razboliš od kriminala misliš da je sramota raditi. To ti je prvo s čim te uništi kriminal. Naučite da ne znaš troškove, da ne znaš da upravljaš novcem, da nikad ne znaš koliko si potrošio i da te sramota da radiš, vredan si. Ja znam za kriminalce koji su izuzetno vredni ljudi, koji bi bili vredniji od bilo kog zaposlenog. Ali se stidiš da se zaposliš jer imaš neki taj ponos, neku prestupničku čast koja te ubija. I ne možeš to sebi da dozvoliš, ja naročito, da odem negdje da se zaposlim, da počne neko da me proziva, vidi ova bila u zatvoru, ajde idi ovo, idi ono. Znači, bio bi biven, to bi bilo strašno. Svesna sam da to ne mogu da uradim, svesna sam da sam previše ponosna da bi to uradila. I zašto? Jedina stvar za koju imam da se uhvatim je ta knjiga. Kažem, šta sad? Eto knjiga. I hvatam se za nju jer ne vidim više nikakav svoj dodir sa realnim svetom. Ljude iz sporta sam sve izgubila. Kako sam izgubila ove u kriminalu dobrovoljno, sam htjela, otišla sam, tako sam 10 godina ranije izgubila ljude iz sporta, jer sam otišla desno ni levo. I nema susretanja. Kad ti odeš na drugu... A familijata? Pa familija, mama i tata mi nisu bili živi. Hvala Bogu da nisu to videli. Mama je umirala 95. tata 2000. Tako da se oni ne suočavaju s mojim kriminalom. Sestra vrlo potrešena, profesor biologije. Sestra mi je sad umrla, ali je rođena mi sestra, tada profesor biologije, ima porodicu. Potrešena je, šokirana je, ali ne zna moja sestra kako će meni profesor biologije da pomogne. Žena je cijeli život poslušna i kako treba i sve je uradila kako treba.
ne može ona da shvati dubinu mog problema, ne može da me ukapira, ne zna šta se sa mnom dešava. Naravno da me žali, naravno da me voli, ali ona meni pomoći ne može da ukapira šta se meni dešava, nikako. Samo neko ko je slično prošao bi mogao mene možda da razume. To je neka najbliža moja familija, bližih nemam koga bih, i njena porodica, njena deca, njen muž, to je meni neka familija, mame, tate nemam. Ne može mi pomoći. Svekrva mi je tad živa i ona je starija žena i njen sina, moj bivši muž, isto u kriminalu, u zatvorima. Šta ona da nam pomogne? Ja sam, on je gori slučaj od mene, više zatvora ima. Tako da nemam izbor i hvatam se za knjigu. I onog trenutka kad sam odlučila da je to knjiga, jer ništa drugo nemam, krenuo je takav jedan napad, takvo jedno ludilo s tom knjigom, da sam ja s tom knjigom svet otvorila. Znači, ta knjiga, srušila sam svet sa knjigom i otvorila, ali je borba bila stravična. I pak poentira tuka Olja, i pak ide napred, i pak go ima ono... Ali to je silna borba. Borben da ne ispadne da sam imala sreće, da je to bio skandal, pa ja napisala, pa je to neki priručnik za kriminal, to nema nikakve veze. Knjiga je jezivo emotivna, jezivo ljudska. Sjećam se da sam dobila 1000 poruka na toj prvoj knjizi od žena koji imaju 3. 4. stadijum raka. Olivera, dali ste mi snagu da živim. Znači, knjiga, ne bežim od kriminala, naravno da pričam, opisujem i bekstvo, ali knjiga daje neku drugu dimenziju, šalje poruku karaktera moga, a ne promocija kriminala, što će često ti glupani koji neće da me slušaju, neće da me čuju, neće, kriminalna, šta ona napisala, šta je pljačkala, glupost. Ќе се надополнам само на тоа, нели, дека луѓето се склони да осудуваат. И постојано го има тој муабет, како сега се промовира Олја, го промовирали криминалот, ја промовирате ли поддршката на таков начин на живот, стил пример за младите? Ovako, konji tako gledaju, konji imaju te amove i ti ljudi koji samo tako osuđuju, što ne znači da trebaju svi da me vole. Naravno, trebalo bi i da pročitaju knjigu i da me poslušaju. И оној момент што го велиш дека Бог ги сака баш оние кои се враќаат во стадото и кои 100%, сваки ќе се покае за своето дело. Svaki svetac ima svoju prošlost i svaki grešnik svoju budućnost. I to je bukvalno tako. Znači, baš je tako. Znači, u crkvi ljudi, vernici ili sveštenici ili monasi prvo će prigrliti čovjeka kao što sam ja, ali koji se vratio. Ne čovjeka koji se bavi kriminalom, ide i ne menja se. Dođe, ispovedi se, da novac crkvi, pa ode pa nešto opljačka. Ne. Ali ako si imao život kao što sam ja, a odeš pa se ispovediš i nikad više to ne uradiš, delom to kažeš. Da. Pitaju me da se kaješ. Ne, ni malo. To je moj život, nema kajanja. Kajanje je jedno, pokajanje drugo. Pokajanje je ovo što pričamo o duhovnom smislu. Pokajanje je kad ti više ta dela ne izvodiš. Završio si, ako si rekao kraj, ti si završio i ja živim od knjige. Da. Jedna knjiga je zamenila kriminal. Ova je trilogija, ima 3 knjige. Ima 3 knjige, autobiografija iz 3 dela je. Da. Беше во саботата во Diamond Mall. Da. Секогаш многу интерес кај луѓето. Da. I to je sada, donala sam knjige ove koje su na autentičnom srpskom, ali je ovdje moja knjiga u Makedoniji prevedena na makedonski naravno i imaju knjižarama Toper, da se zna. Toper uvijek ima moje sve 3 knjige. I pa nemam šta mnogo, mogu da kažem da me Makedonci od prvog dana su me nekako zagrlili, da i kod Makedonaca imamo ove, naravno. Da. I naravno će da sude i naravno ti što sude nikad ništa od svog života ne rade i ne urade. Ti glavne sudije i glavni ti su u životu jako neuspešni. Primetila sam da svi ti koji sude i puni su predrasuda uopšte nisu uspešni u svojim životima. Morali bi malo da pomisle na to. Daj malo nek povežu to. Da gi otvorat vidicite, ne li? Ako ja sudim toj ženi, a ne treba da me voli jer mene baš briga ko me voli, ko me ne voli, ja znam ko me istinski voli, trebali bi malo da razmisle šta to ona sad priča. Znači ja joj sudim, nervira me, ček da malo vidim kakav mi je život. Jer sam zadovoljan mojim životom i sam malo uspeo. I ako je uspeo, ja povlačim reč. Ali ako je nezadovoljan i ništa nije uradio, nek malo razmisli i ne kupi knjigu da nađe ovu ravenku za uspeh. Dobro, pokraj knjigite. Olja je i slikar. Da, evo sad sam počela aktivno da slikam. Ima li izložba? Evo ga sad aktivno slikam. Odi li u ta nasoka? Juče sam slikala 10 sati. Bravo. Sad sam se uhvatila slikanja jako, zato što sad idem 23. 24. 25. Vraćam se sada, ali u svetlu sjaju u Grčku dolazim. Smatram da sad Grčku treba da pokorim ovim regularnim putem.
da im vratim na lep način to što sam nekad bila tamo uvažena, voljena, mažena i pažena, pa sam onda bila loša cura, pravila sam im probleme. Sad da dođem kao dobra cura, da dovedem produkcije, da dovedem, jer će snimati se serija ovo koju Bijela Grlić treba da radi, to će se snimati sve u Grčkoj, u Atini. Da, Bijelo Grlić ќе прави prodala sam prava serija. United Mediji. Mislim, ja sam njima dala prava, najvjerojatnije će on to raditi. Meni su oni bitni, oni su moji partneri, a on to pravi, jel, on je kreativni deo. Potpisala sam za Met Film Engleze i oni prave dokumentarni serijal od 4 epizode, ali to je neka svetska priča, to ćemo da gledamo na nekoj platformi, daj Bože, ne znam, na Netflixu, na Disneyu, na Appleu negde. Bravo. Da. To je već evo plan dogovoreno. To je sve potpisano. Ja sam svuda prodala prava i ja sam taj deo završila, ja samo čekam da dođu te ekranizacije da ispoentiram tek onda. I sad prelazim, pošto mislim da sam ovdje i preigrala igricu, moj se knjiga uvijek prodaje, ovdje u regionu, gdje god odem, sad sam imala beogradski i zagrebački sajam, najprodavanija sam od kad se pojavljujem na sajmovima knjiga. Znači, ja se i trudim, ja sam na društvenim mrežama prisutna, ja sam jako vredna. Ima me na TikToku, ima me na Instagramu, šaljem poruke, znači osjećaju ljudi neko iskustvo i neku mudrost koju sam ja zaradila, ne mudrošću, nego mukom svojom, pa iz muke mi ljudi smo tako nekako dizajnirani, da samo iz muke kad nas lupe po leđima mi odmah to zapamtimo. Kad dobijemo udarac, 100% znamo. Ja sam dobila mnogo udaraca i ima mnogo smisla to što pričam, tako da ti što mi sude, bolje bi bilo da se uključe malo, da promudruju tamo šta ja to pričam i da to povežu sa svojim životom. Tu ima svakakvih dobrih savjeta. Da ne bi dobili to po leđima, nego da bi odmah prečicom došli do pravoga rezultata. Da, idem u Grčku, vraćam se i nadam se da ću da osvojim Grke. Ako uspijem i to da uradim, ja sam onda žena magija. Bravo. U zemlji u kojoj sam napravila 100 problema. Da te zasakaat сега. Ako uspijem da me sakaju Grci, ja sam onda nepobediva. Onda, znači, treba me ponovo dovesti u podcast za godinu dana, ako sam savladala Grke. Obavezno. Jer onda u meni stvarno nešto ima. Jer nije mi lak teren. Sad idem u zemlju u kojoj sam nanela štetu. Ja ovdje stvarno regionu nisam nanela štetu nikad. Ja sam samo po regionu išla i trošila pare i kad sam bila kriminalac. Ja sam samo pomagala neke nesretnike i sirotane. Znači ja sam stvarno bila dobri Robin Hood dok sam se bavila kriminalom. Zla nijednog nije bilo, ali Boga mi u Grčkoj to nisam bila dobri Robin Hood, nego sam bila neki loši Robin Hood. Bila sam znači jedan razbojnik. Sad taj razbojnik, nadam se da će da me razumeju, malo ću da prilagodim priču njima, da se fokusiram malo i na druge zemlje, ne samo na Grčku, da im odvučem pažnju. Da, slikam sad to sam počela pričam oko slikanja intenzivno, jer hoću u Grčkoj da otvorim jedan sajt gdje ću krenuti da prodajem moje knjige. Prva izložba, rekla sam, bit će u Atini, zato što su moje slike dok sam bila zatvorenik izlazile na civilne izložbe u Atini. Na jednoj sam civilnoj izložbi dobila drugu nagradu, a ja sam samo zatvorenik i samouki slikar, među slikarima sam uspjela da dobijem nagradu. Imam neke kontakte, žena koja je sa slikarske akademije iz Atine, ona je dolazila i pratila te moje zidove, sve oslikane, kako slikam, čudila se, zavolela me, mislim da ću preko nje moći da napravim i neki konekt. Prva izložba bit će u Atini i počet ću sada da i svoje slike na jednom sajtu promovišem. Do sad nisam, nešto, sve ima svoje vreme. Mislim da treba pred dokumentarac, pred seriju da imam i slike i knjige i svašta nešto. Eto ga. Браво, планови многу. Да. Никола сега како ве гледа од оваа страна на Nikola je odmah shvatio, prošlo je možda pola godine od tog trenutka kad je posumnjao u mene. Prošlo je pola godine, ja sam uzela prava knjige odmah, ja sam odmah izdavačku kuću otvorila, odmah odštampala sama knjige, odmah sve sama, izašla na televizije i potopila. Nijedna osoba se nije u zadnjih 10 godina pojavila koja je bila toliko napadna i nasilna kao ja. Ne postoji podcast, ne postoji televizija, ne postoji ono kad se kuva ručak da ja nisam iskočila i nešto rekla. Znači toliko sam imala snagu. Pritom imam neki malo dar zabavljački da nisam dosadna, ljudi ne možeš ti tako da se pojavljuješ ako si dosadan. Televizija prate algoritme, znači ako ti pričaš gluposti, ajde čao, jedan put i nemate. Ja imam neki dar za govorništvo, da sam zabavna ljudima i Bog me podario, jel? Ponovo nije mudrost nego dar od Boga i ja sam tu zainteresovala ljude i tim interesovanjem svojim izašla je posle toga knjiga i prvi mjesec sećam se da je na računu bilo 15.000 evra. I sećam se da je moj sin
se šokirao. Čekali smo mjesec dana i dolazi nam uplata od knjige 15.000 eura. Prvi mjesec i on kaže, majko, ti si nepobediva. Pa da ti sve uzmu i knjige i slikanje i šta god, koji dar imaš, ti bi opet uspjela. Da. Tako da moj sin je samo posumnjao mene jedan kratak period dok sam bila u beznađu koji je trajao nekoliko mjeseci i uvek uz mene. I uvek... Кога зборувате за минатото и за тој период, како он гледа на таков начин на живот? Постои ли кај него? Grozi se, zato što je on... Drugo je slušati... na to дека и двајцата родители во таа приказна? Grozan je njegov život. Znači, dete koje je jakog karaktera, ne slabog, pa da ga slab karakter može da počne da imitira roditelja i da ode u istu grešku. On je dete jakog karaktera, zdravo izraslo korena jer sam mu dala ljubav i samopouzdanje i za takvu decu to je kazna. To je užas. I on je taj kriminal sagledao toliko blizu, kao da je faktički bio kriminalac, on bi mogao da drži časove kriminalcima. On bi mogao da im daje savete, njegovi saveti su bolji možda nego moji. Slušala sam sina od Escobara kako priča, ide i daje konsaltinge po svetu. Toliko me podsjetio na moga sina. Ti namučeni ljudi, ali ozbiljno namučeni, koji su u svom detinjstvu Vidi, не должен го пати тоа, не Oni nemaju nikakvu zanesenost kriminalom. On se užasava kriminala, on vidi tu crnu stranu kriminala, ali on ne sudi kriminalcima. On ima jednu emociju, ima jedno sažaljenje za te ljude i u zatvoru i u kriminalu. On ih tiho voli, ali kriminala se zgražava. Užasava jer kriminal je zlo. Ali zlo, kad ti u njega uđeš duboko i kad sagledaš kakve on tebi štete naneo, dugoročne i dugovečne. Znači, ja još uvijek plaćam neke te... išla bi još brže da nemam te neke kriminalne mane koje su me uništile, to da ne znaš koliki su ti troškovi, da ja ne znam koliko je hleb, mleko, benzin. To su te kriminalne navike, a to je loše. To jedan biznismen zna u 0 cent koliko šta košta, a ima više para nego ja. Znači, to su moje neke slabosti koje vučem iz kriminala i koje se trudim da ću jednog Уште dana... можеш така лесно да ги потрошиш парите или не? Или веќе почнуваш со други навики? Кога веќе ги заработуваш со малце... Mogu lesno da potrošim, ali sam se ja promenila. Nemam više te želje, nisam više to ona ja. Pre sam voljela najbolje auto, mora najbolje auto. I ne da bi pokazala nikom. Sednem i osjećam se mnogo lepo, mnogo moćno. Sad sednem u jedan auto koji imamo mali i jedan dobar auto. Ja se isto osjećam. Čak ovaj što nam je dobar auto, malo me i nervira, pa je velik, pa mi je teško za parkiranje, pa me muči. Znači, to je skroz drugi sad odnos prema životu. Totalno sam tu ravnodušna. Ako sam ravnodušna prema automobilu, prema raznim drugim stvarima sam ja sad ravnodušna, a nekad nisam bila. Kad bi mi nešto baš bilo bitno, lako bi potrošila na nešto što bi meni sad na srce stalo. A šta je to sad? To je pitanje. To je prasanje. To je pitanje jer sam ja sve prošla od nivoja. Prošla sam nakit, u firmiranu garderobu, dobre automobile, trošenje za noć, bačanje para na muziku. Sve te nivoje koje prođe čovjek kroz svoj život, ja sam u hiper mnogo to prošla, jel? I sad sam u jednoj fazi, ja uživam kad sam na planini, ja sam se umorila od ljudi, da ne lažemo i to, da sam dosta se umorila, da sam imala mnogo energije i emocija za ljude i davala sam beskonačno. I ustanovila sam da to davanje energije ljudima je trošenje svoje, a s njima ništa nisi uspeo. Samo si ih napajao na svoju energiju i oni su tu bili brzi i trčali su brzo zato što si ti bio tu blizu. I kad si se sklonio, oni su bili isti, oni od pre. Tako da sam ja izgubila silno vreme, silne emocije na ljude i to je silna greška. I sad osjećam da sam umorna, volim ljude iz daleka i dalje sam čovekoljubac. Nisam namćor neki koji ne voli. Volim lepu ženu kad vidim, ja se oduševim. Ja odmah kažem, Bože, kako si lepa. Volim lepog muškarca, zgodnog. Volim lepotu, volim dobrotu, volim vredne ljude. Odmah ga pohvalim. Danas mi je moj kurir doneo knjige, pa novac za knjige, idu, ne znam, kurirskom službom. On je tako vredan. Kao neki mali čovjek, on je za mene veliki čovjek, ja se divim njegovoj vrednoći. Volim tako, ali ne bih više među ljude toliko blisko, nemam više snage. Tako da bežim u samoću koja meni jako prija. Ta samoća nije samoća, nego uživanje. Ja sad uživam u toj samoći, slikam,
И треба ли на Олја љубов, партнер? Во тој емотивен Pa i живот. tu sam isto, joj, znači baba stara daje sada poruke mjesto da bi mi sigurno život bio kvalitetniji i lepši, da imam nekoga, ali ja sam nekompromisna po pitanju ljubavi. A ako će biti neko pored mene, moram da gorim. Hoću da gorim. Neću poluvarijante. Neću je volja da bude s nekim zato što treba mi, bit će mi lakše i da imam nekog pa da popijemo kaficu jer je, a kakva kafica. Ili da treperim i tu i gori i da zaista osjetim da mi taj čovjek prija. Ili mi ne treba. Te poluvarijante ježim ih se. To podgrejano jelo mene ubija. Znači ne mogu da podnesem. A da sretnem sad čovjeka nije lako ni da goriš u ovim godinama. Mislim, to treba da se pojavi ne znam kakva osoba, jer lako ti je goriti u 20, u 30, tu si pun entuzijazma, obmanjuješ sebe, sad sam ja vrlo i oprezna, vrlo svašta znam, vrlo sam iskusna. Naći ti to da gori u ovim godinama, mislim da je teško, nećemo da isključimo, ko zna, ali nisam... Pa i kad si tako dosta zatvoren, onda ne možeš ni priliku da ne srećeš. Ne ostavaš prostor, ne ostavljam neki prostor. Moram da kažem da opasno uživam. Ali to razumem da podržavam sad žene. Nikako nisam sad imaš neke godine pa ti se povuci, veži maramu, ne daj Bože. Ma ne, živi dokle god. Ja vidim žene vitalne sa 65-70 godina izgleda carica, gledam onu šer, ona kao devojka, dragi Bože, pa to je energija, neka je, uopšte me ne ometa. Super, to je divno dok ti imaš to energije i žara, nek svi imaju, ali ja pratim neku svoju, kako meni prija и to je to. Инаку, многу интересно и убаво зборуваш за твојата снаја, нова, нели? Обожавам. Да. Ako postoji... I kakva svekрва je Olja? Olja najbolja na svetu, da čovjek ne poveruje, da dovede moju Kaju, da ispriča kakva sam, pa to bi se ljudi valjali od smeha. Znači, oni mene mole, onaj sin, ja prvo nisam dosadna svekrva, pod jedan. Dosadna svekrva, ona što ide i voli da zabije nos, pa proviri, pa onda da vidi malo kakva je kuća, ili nešto oprano, ili nešto. Kaja je vrednija. Neli za jedenjac sin, pa da se smiješa nešto da kaže? Odvratno. Znači, prvo Kaja je vrednija od mene, čistija, bolja, lepša, sve. I sad ja da dođem u kuću, ja da zagledam, to je nenormalno, pa i da nije opet nenormalno. Ja vidim da je moj sin obožava i kad moj sin nekog voli, nas dvoje smo toliko vezani, on kad voli druga nekog i kad mi priča o tom drugu, a ja ga nisam upoznala, ja počinjem tog druga da volim. Tako nas dvoje utičemo jedan drugog. Znači, on tu devojku toliko voli da polako, i kad je nisam poznavala, ja sam počela da je volim, pa onda kad sam je upoznala se to razgorelo. I ja sam jedan car koji uopšte ne ometa, oni me ne mole da dođem kod njih kući, pa njima je zabava kad ja dođem, divno im je. Samo smišljaju kako što duže da ostanem, ali ja idem svojim putem, ne može. Nema, ti si reka što ne stoji, ne, ja sam samo carica, teče, da su žene, dalje i dalje. Da su pametne žene i da me slušaju, te svekrve, jel? Da dolaze na časove, ja bi trebala da otvorim jedno odelenje, da učim majke od sinova kako da se ponašaju, pa one bi živele ko kraljice. Čoveče, daj prioritet toj ženi. Žena je jako bitan ako je prava i muž je voli ili muškarac. Pa ona je najbitniji deo tog muškarca. Ja vidim da su oni dosta, ja volim mog sina, ja mislim da je najbolji i najpametniji, ali žensko je žensko. Čini mi se da smo nekako, ne znam, slušala sam na TikToku kakva lepa priča. Jedan je ispričao, kaže, moja žena, kaže, ja gledamo seriju, komplikovana do bola. Ja, kaže, odem do WC-a u jednom trenutku na 2 minuta, ja sam ispustio celu seriju gotovo. A moja žena malo je pričala sa sestrom, skuvala je ručak dok je gledala seriju, okrenula je mamu, poslala jedan mail na posao i na kraju serije mi ispričala ko je ubica, ko je kraj, dala definiciju. To su žene. Žena može, čini mi se, 10 poslova da obavi i tu je i ona prati sve. A muškarci su odlični i bolji od nas, ali imaju fokus, imaju jednu liniju. Oni su jednosmerna ulica, a mi smo bulevar koji ima 4 trake. Ali su oni zato u toj jednoj traci stižu, zato su možda i bolji od nas i slikari, i kuvari, i svašta nešto. Mnogo se fokusirani su. Da. Žena uvek čuje, ja sve čujem, ja sa strane vidim. Pomalca da... Mi sve pratimo. Znači ja sad u perifernom vidu vidim sve, muškarac ništa u periferiji nema, osim Jokića, košarkaša, on je kao pokretna neka
neka žena od 3 metra, pa jedini muškarac koji vidi kao žena sve s asistencije. Čudo jedno. Eto, tako bih to Pratиш li opisala. košarka si još? Pa, preko sina. Nisam toliko. Sjećam se da sam otišla na derbi Crvena zvezda, Partizan, muški derbi. Sin me odveo u arenu, našao nam je karte, u nekom VIP-u smo bili. Ovdje me zabole nešto. Došlo mi suze da mi krenu. Ipak je sport bio moj život. 20 godina sam ja bila profesionalni sportista. Zašto takva reakcija? Nemam pojma. Bila sam sa sinom, odjednom mi se vratiše te godine, moj život. Čujem kako lupa lopta i o parket i setim se trenutaka kad sam imala 11 godina, 13, prvenstvo Srbije, penal kad šutiram. Cijel život mi se okrenu na opačke, tako sam se uznemirila, bila sam na ivici da zaplačem. A bilo mi je lepo, ali neki buljuk emocija. Znači, sport je jako duboko u meni. Kad bi imala neko unuče, sutra moj sin, i kad bi se bavio sportom, mislim da bi mogla budem fanatični navijač, da budem u hali ceo dan. Mogla bi i klub da zbog mog unuka ili unuke otvorim i da postoji klub da mi daje entuzijazam. Možem da zamislim so cijela ova akumulirana emocija, koliko je bilo to vnuče. Wow, voleću ga mnogo, ili devojčicu ili dečka. Odmah, rekla sam do 2,5 godine nisam zainteresovana, to kad je baš beba, to je previše za mene. Znači, ja moram i da spavam i da se budim na vreme sve. Ali od 2,5 godine otvorena su vrata kod mene na planinu, pištaljka, idemo da trčimo, da slikamo. Sportovaš li si još? Da, baš sam redna. Baš sam imam naviku da trčim. Meni je to relaksacija, to je za mene psihička relaksacija. Ja to šaljem poruku svim, ne ženama, svim ljudima ovog sveta. Trening, ja pa insistiram na trčanju, ali uopšteno trening, on spašava život, on čisti psihu, on te drži mladim. Ja sam baš idem u šumu, trčim skoro svaki dan. Bravo. Baš sam čudo. Trčim svaki dan, nekad me i mrzi, to je isto taj deo mog karaktera, nekad mi je loše vreme, ne ide mi se i neću i nateram sebe samo pre nego što će pasti mrak, ja ipak odem i strčim. Znači, pobedim sebe. Ja i dalje se trudim da pobedim sebe, da. Baš se borim. Kad me uhvate nešto, ja... Ima takvi flišovi koja se vraćat nekoj mračni sliki? Nema mračnih slika, imala sam fleševe te kriminalne neke da mi pukne me kad popijem pivo da bi išla na pljačku, ali to samo... Stvarno? Da, ali to je bilo baš na početku. To je neka 2018. 19. i po tome znam kako je to u stvari zavist i kako je to proces bio lečenja moga. Sad bi mogla da popijem 10 piva i da mi ne padne ni na kraj pameti, nikakva pljačka ni kriminal. Sad mi to delo je neozbiljno, smešno. A nekada sam popijem jedno pivo i krene mi nostalgija. A da dojde nekoj da pobara kaj ulja sovet za primer, od to nije mladi kriminalci, se slučuvali nekogаш da te prašat, da pobaraat sovet, kako da napravim to? Gruba sam, odbijam, ljuta sam, kao da se ljutim, kao da sam bila neka profesorka matematike pa me pita neko pa se ja kao ljutim. A zašto se ljutim? Mislim, moj život je bio to i mladi su i normalno je. Ja jako se naljutim. Onda kažem, ako voliš da ideš u zatvor, onda bi mogla nešto da ti odgovorim. A da ti hoćeš nešto da uradiš, ne bi pitao, nego bi išao. Znači, gruba sam da ih odagnam od toga. Gruba sam zato što nikom ne želim taj život. Iako to na trenutke, ja imam i neke trenutke lepe, da se ne ispadne sad da je to samo jedan mrak bio. Da, sigurno. Imam trenutke veselja, takvih ludih, kad brojimo pare, kad imamo takve anegdote da se smejemo do bola, suze mi idu, šta sam s tim ljudima radila. To su lepi trenuci koje ja ne zaboravljam. Znači, nije to bio jedan mrak, pa to nije tačno. Ali kad se sabere sve to... Ni bi se rizikovalo toliko da bilo sve mračno. Ti ljudi moji sada svi tuguju i svi su loše. Svi koje sam volela, niko nije sretan i niko nije dobro. A ja sam ih volela i volim ih i ne volim što pate svi. Znači da kraj je loš. Ako nešto ima loš kraj, kako da poželiš nekom mladom čovjeku, idi tamo gdje je loš kraj. Pa šta te briga šta je bilo ako je kraj loš. Jedna utakmica se samo po rezultatu broji. Znači, ako si pobedio u zadnjoj sekundi, ti si pobedio i pisat će šampion sveta, Evrope, te i te godine je ta i ta ekipa ili taj i taj čovjek. Da. Znači, bez poente, ako ne poentiraš i ne pobediš, a u kriminalu ne možeš ni da poentiraš ni da pobediš. Ja sam sigurno u tom. Eto ga. Znači, to je porakata. To je poruka. 100%. Нема
тоа Не, нема. нема. Книгите ќе си ги земете, еве затоа што секогаш сакаме да ја слушаме Олја, мислам дека малце подлабоко ќе навлезете во незината душа и во незините доживувања. Те чекаме повторно, кога ќе се случи филмот. Да буде филмот, да Грчка. Да Грчку оборим целу, значи на ноге, да ме заболе. Да. И ако се тоа деси, онда правимо наставак и онда Втор дел на подкастот. Втор дел, така е. Олја, бидејќи уживавме ние заедно и нашите гледачи, имаме подароци за тебе. Најпрвен еден гифт ваучер од Beauty Agency by Најдовски, со кој имаш можност да си приуштиш масажа, некакво задоволство таму во нивните услуги, ногти, шминка, што и да ти е потребно кога ќе дојдеш во Македонија. Не мораш да го искористиш сега, може кога следниот пат ќе дојдеш. Ова е Miss Spice накид, нераѓасувачки челик. Благодарам. За тебе. Мал знак на внимание. Miss Spice. Ова е колаген, не знам дали пиеш колаген да не? на Tela Beauty и е добар многу за кожа, коски, за кожа, за ногти и за коса. Одлично. Рибен колаген е тој со се без додаток на шеќер. Одлично. И е навистина квалитетен. Ова е винцето, Стела. И винцето, кое могу сега да пием, а да не мислим на плячку. Вино, да. Македонско вино. Многу убави етикети има, секој има приказна и порака во него. Дивно. Хвала пуно, благодарим. Дивни сте. И то два, да се добро напием. Значи, да. Ово ću да сега... отворим да прославим у Грчкој успех кад буде. Така е. Тога. Имаме уште. Еве го Живанши. Опала. Елин Тардит. Ево га, хвала пуно. Фемот за Олја, цел сет шта има сам тука. поклона добила, благодарим. Да, Живанши е скапоцен парфем. Веројатно знаеш дека е направен за Одри Хетберн пред многу години. Благодарим. Така да... Дивни сте, Македонија ме воли. Морам да кажем да сум у книзи 3. Значи, у тој треќој написала, a zaista volim ljude i iskreno i duboko i za mene ne postoji to Makedonija, Bosna, Hrvatska, ja to gazim, te granice, ja sam i galantna, dajem moje knjige, carinici me vole, simpatišu me svi, ja čuda pravim. Čini mi se da više mi ne treba ni pasoš kad idem preko granice. Do te mere su mi nekako, vole me ljudi. I znam da sam u toj knjizi napisala da je od svih ovih naroda, a ja ih volim sve, negde sam poreklom Crnogorka, Srpkinja sam, volim Hrvate, Dalmatince ludo, Bosanci su mi divni, znači sve nekako volim, ali da sam napisala da je najbolji narod su Makedonci, osjećaju najveću nostalgiju za svojom zemljom i najemotivniji su. I eto, pohvalih Makedonce da ne ispadne da to sad radim u podcastu, da, Olja je to u knjizi. Knjigata. Pa kad stignete do treće knjige Imаше proverite. некој искуство со македонците, дружба некоја или некоја конкретна U kriminalu поблискост? sam imala družbu i to kakvu i družbu i službu. Znači i družba i služba, Gevgelija bila komerc kod mene, imam još uvijek jednog baš dragog čovjeka, divan je, znači i dalje ga volim, znači nismo više u tom Gevgelija komercu, sad smo malo i omaturili, ali volim ga, jedan porodičan čovjek i divan, neću da mu kažem ime, ali ga volim, znam da je tako. Ima Makedonaca i volim ih, ti iz mog prošlog života, jel? A sad iz ovog imam i neke sad drage ljude koji su umetnici, jel? I tako, eto. Фала ти уште еднашка, навистина ми беше задоволство, мислам дека и на нашите гледачи, а ја чекаме во второ продолжение повторно, Олја. Верувам дека ќе уживате, ќе слушнете ете многу мудри приказни од незиниот живот, она што го доживеала на своја кожа. Значи, што би рекле, не е паталец, не е гаталец, него е паталец. А сега подготвени ли сте за сочни добивки на megavin.mk? Ве очекува најсочниот Juicy Cash Jackpot, кој е над 8.800.000 денари. И не престанува да расте. Ќе го добиете ли вие? Влезете уште сега на megavin.mk и пробајте го вашиот среќен момент. Минатата недела на најсреќниот сајт megavin.mk имаше нови милионерски добивки со над 31.704.507 денари. Не е доцна и вие да бидете дел од добитниците во следната недела. Играјте сега на megavin.mk. Поздрав и до нашите пријатели Вегера, кои ги спомена веќе во минатото издание, нивната акција со нарачани 2 големи пици. Вашиот доставувач од Корпа ви носи и гратис пица сендвич.